Kublay pralok sa isin ni pilang baru ipiway hakani kapor hakani ka video chonga. De pralok sa isin ningkong nga aingu yublay yunong bu nong tau itu iturai kenrat uba halor ba don bortam. Uyo so ya kajing duai ya kajing kerpa jungi ublay jungi uba im ublay jungi uba yaine menta mene hadu bom cukut. De hakani kapor nga sukumen pralok ba don uai u pralok kumunong song senong jong kani ka jela ulalap ya ka bek pisa jonga banga lakum penhap pakla akapor bang awan pai nakajing terai nanti na polat kesebilat terter syadu syala palang te tahu perlok ula komen nga ka video comment section boong ba ulalap ya kata kabek bisa junga te kerteng jungu apa YouTube channel udai uming bat ngasu komen bat ngasu kwa ban ai kuble kerpang YouTube breu ba ula komen da kamen sim da ka bas subun da kamen sim ke bas ngau tebreu teblay da kamen sim ke batip lem haka imlang salang breu bom kwa jung kiwai mju kemen taha ke bayo bat mju kwa hiru ya kaum sep jung kiwai te kum kita ki breu khamiar bangin lap ngin yo khamtam ha kum kane ka juk ke bamenta bat hakane kapor nga aingu bat ngas ai kublai kerpang mi philang ki perlok para jor jonga ki balaya kersan le kat bala ban subscribe da ka ba komen da ka ba share ki video jonga na kapor sa kapor bat vidang ya idon rengkat bat nga menta mene bat lasales ngiru nga kermen ba finiai kersan nga bat met bat mensim te ngam doni ban ai ngam ngade ubriu baduna ngade ubriu batolot ngade ubriu baduk ngam de baruspa andre ngala bansu duai haublay ba finiai yo kamet kapat ke basyat ke baklan bat ublay don rengkat bat pi finiai kiu seprang hakayo kakot haka jingtrai jingta jungpi bat kongsan bat ningkong ba finio kamet kapat ke basyat ke baklan te tang tahi perlok ngan sesna biang next video da dei bangaya kundo YouTube breu ngala reply haki komen jung la iPhone number ndai tat hadu menta pedon kanu ga jing reply na liang jung te ngadengay up dengay kermen batu breu dau yo smo ya ka jingkeren junga ui ya ka video junga uni ya kat bala un paino ya ka bek bisa rengkat bat kikot kislagi badon kam junga te tang tahi perlok kublai sibun kublai si ajar ngi pilang baru ui way nengai kersan nengai don rengkat bat nga. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Bless you, bon, try